We have a treasure in Sarat, and we call it Binakol. Ang ating mga unang sinaunang mga designs ay hindi kamukha ng ating mga designs ngayon. Ang mga original designs ng araw na inabutan pa namin, yung ating mga Binakol cloth na ang design ay waves ng ilog, the salamander, kung minsan ay may snake. So basically, it represents nature. Dahil sa pagbabago ng panahon, we have to come up with the modern times. So we cannot keep using the black and white colors. We have to use another colored cloth. We are still teaching or encouraging our men folks, ang mga tatay natin, ang mga anak na lalaki, ang mga batang babae, ini-introduce din natin sila sa paggawa ng Binakol. Sarat once again turns to its proud weaving heritage. Tonight, they bring to life the story of Maria, a devoted weaver who embraces the challenge of creating Binakol for her Aunt Sasha in Hawaii. But as the competition grows tougher each year, will Sarat's tribute to tradition and identity be enough to capture the attention of the global Ilocano community and finally make a stronger mark in the festival? Now, they take their place in the spotlight. Sarat has always been known for its deep cultural roots. But this year, we recognize that Ilocano identity extends beyond our homeland. We showcase Binakol weaving, a timeless craft, and its journey beyond Ilocos. The story of Bala Sitaw, a piece of home across the ocean, reflects how our traditions evolved yet remain deeply personal. Many of our kababayans have brought our traditions abroad, shaping a global Ilocano community. Through Maria and Sasha's story, we show how heritage remains alive no matter where life takes us. This is a tribute to Ilocanos across the world who keep our culture thriving. Ay nang, at danalyasan! Ay na, Elias, sadakan! Agyamanak! Ala, agki daw naktumanen, no dan tuman agorder ti para binakulen. Ket tumaniman ti fiestan. Ay nang, di mawagayam ni Auntie Sasha. Agpaipawit ka no dili magasod nga yarda binakol. Tay ka no natangtangken, natip-tipker, ken nalaglagda. Di magasot? Ni Elias, masakol mi man nga rod iti at adupay nga kapasanglay a. Kaya baro? Kayang-kaya! Umay kayo kakadwain tayo wag oras. Alaem tay sumtaltain tayo. Tukbube tay kapasang layen. Kintaem tay nangato. Siputan tay nagango. Intay ngaruden. Alaen nyo tay lagan ay basket ka nalaga. Yan ang pagtipunin sa'yo to. Urnusen ta itay ipanen. Takto marami din. Kan ay pagtain din. Intay iyabangin. Iwasan nyo! Di sila pidutem. Yes, sabali may pitpitutin na. Nagamot eh, di ka makuuray. Ulang-ilang met. Wen, ala ikon. Detanin, patang managango. Oo, di si kami, di anak tarita rupaw. Iso. Agyaman nakakadwa di umayo. Agananos kayo. Dati ni kakapsa, pagtirmidyo. Well, Elias, awan sabsabali. Ada naging order mo, nana. Rugi yan ang tingarude.